Salams and welcome. Thank you for joining me in part number 9 of the Heilige Quran. As we mentioned, thanks are due to the IDM, IPCI, the MJC, Imam Baker, and all the others, the proofreaders, all the compilers, Muhammad's Hardware, Jones, and especially Imam Baker. So let's start with chapter number 1. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. And on the left, we've got this yellow section, which is Deel number 1. The Quran is divided into 30 portions, and there's 114 chapters. We're busy now with Surah Al-Fatiha. Hoofstuk 1. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Die aanhef. In de naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die wêreld. Die barmhartige, die genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbied ons, en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie U guns bewys het, nie die weg van hulle wie U toorn verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Dit is die eerste chapter of the Holy Quran, the Aanhef Surah Al-Fatiha. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillah.